hide ni litu ku hide ke ju aprang election ka pedu election do dia ku ben si de file case file lo notification iklang ben si ye ponchayat aron ben ke election pedu itu ke pedu la ben la English pen la pen ala law atum tipo there is a ban ban mane unke lo lage la article 243M along constitution along la pen panchayat law section 1 clause sub clause 2 along 90 panchayat Assam Panchayat Act 1994 section 1 clause 2 along ke pudo je panchayat aron ke 6 schedule along rike thang ta ajakong pedun claim padak tok tak lama si and state election commission si election pedu state election commission ke lage panchayat law section 114 ben si pinjong tar mane athike lage alam kidam kelia bangal ko hello je state election commission ke panchayat amunit pina lake 6 schedule ang kangalo nang luchok lo de lage munit jong lo lage officer da kali thang da kali la puloi ge japlan aja kong thang da be itu ahokalamen ku damul de hala wutunga jipen ba ku parakua pen nang luchok lo de alang li thang da account velu sar da kali thang da kali la posi alang li pan ge thang da kape doji aja kong ave alang li amal alang itu governor amasi Assam state chief minister ipulo la State Election Commission man pakondak dat kedi voter list apa salam dat lagi ilitum inglong arat tum hange kahe don nay bostu la tema election ka pedo hello autonomous council itum autonomy hedi lagi aputhak lagi lawe te lagi itum autonomy long le laposi itum case file dat lo lapen high court long pulo high court ta lagi deng dat lo alam bang arnisi May arwajiklo home cap kali inquiry sir cap arni la so lang ding dat la pen ding dat lo pot si election of frank si ne tu case ke file non election of figen ko hala election ke hay tum de ko la posi election ke hay tum an ke la ke case along complete nahi mane pachel abdul ling nahi to alam high court chief justice tap dat la sila council inquiry trok do election pen ke hai la tum an ke non hala case long sir abdul ling alang litung amit hang si arjab nang po ba amit hang le arjab je si ka court along amit hang le arjab je si alang litung ka hire advocate hala dak paparjab nang ko alang litung malak la pen lage doji ke arnisi home cap arni pen ruini pulote ko anan ni lo ne nang leji la ruini ang bong la so amen an hadak submit that nang po court along la pen la pige court to ma order pitu po komantu lo ne hearing ge doji la hearing tang det lo de ne li mata ka hearing lo polte alam da do elu lagi ek dak alam bina mati di lagi alam da do elu lagi la non ge do tang council ge la ke cancel that ne li tinya tenge barge PJ pinchong det po bangai li protected det lo sita constitution ating panchayat aron ating la apen 6 schedule ating lo de la non ke dutang election bang ke la non council ke la ke aron repen si dolo ka chong hulo la tum bang ke la pen la tum bang ke no e cancel det la pen re-election ke do to la non la 6 schedule long ke atau kami ke pempu ke governor se pempu la se la kato kami authority kami la election apa kami la governor kan se authority bilo la kami opinion la plan tu kalau la bangsa bangke unil lo dilakan alang litum unil la governor pun sita constitution ang room si do kente governor ke constitution along governor ke thang rali constitution into mudak rai relo